parlo kumno pialong ngai pia sya ya klan te mentom stem ngan syek kan kadok kamo parlo te lingin ya pe lang bat ngakumno bangan be ya kan kadok ka te kan kadok ka nomor bakajrong pelat long te mentap pe ngan ot ya kan benta nomor bokar ajo nga umnyam bakan kadok ka kajrong te perlu ngangap tip keteng ya kan keteng dok ka te perlu subase dadan batip saya tu ya kan keteng jong kan dok ka nganang tang ban syat dre ngam tip keteng te nganam ai bun teli bun jai ki masalah te hang ne ngan peni ya pi mo ali ngan pe kan hajan te nganga sotra ban ai usok jau te hang ne uni de sembai jong dohnya di jira nang tas ing shenrai sok marit nang ta chili powder sok saw bat rensun melu te pelok tang kum tu ngayu te nga setengah bangan knyap suaya usok jauh ha ujo dok ka nganam ai bun sok jauh ngacu ai malu malah te pelok yakini pede ngan grind ndal adep grind ngan sah tetap pede ngan ai melu ni di tu jigsyo amene ngalak leban ong pi ngal ayu lang ba upiat hang ni ai lang upiat hang to barok kanyan klek iunya te mentah perlok ladap te ngan marinate shipang ngan bo po frit hadi nang ta kumba shipo mini ngan sachet mentah ngan bu shwa shipo mini hadi nang tu ndala yu ke ngan sachet dengan air yang ta kan mak yang kalau lagi setengah share sup haber share ini tidak angkat toko ini mentah ya harus saya tang laisin kamu kalau Allah kecikap teman kadok kakak lagi dia minta ngemat perlu kalau penuh bang ya kubli sibun perlu baru kibak kerjaan ya ka channel jonga bat kibak baik te semua nang ya kerjaan yang ada kabak like subscribe bat share kubli